Thutha wa gutinda na gikeno iharo-ini muthenya wothe, gutiri ungiramenyire ati thabari ya arutwo atatu gatagati karia marari mbathi-ini iyo matigo ikara kuona rugukia. Naguo mutino werirwo nduri njamba na niguo riu utigite aikaria mwena wa Kabarnet na kieha kigiriko gwata kimako. Commandant wa borithi kaunti-ini iyo Peter Ndungu ni akirite uhoro wa mukonde akiuga haria mbathi iraguire na kugaragara maita maiganona ni akoretwo honekeire mitino ica ikuhi undu ria uretie honge cia waki wa barabara korora na kinyi. Ni mahali ya black spot sababu mwaka jana pia tuweza kupoteza askari 4 wa kikosi cha GSU ambaye pia gari literemkia hapo tu. Kwa hivyo ni kuchukua wakati huu kuwasihi madriver hasa wale wageni na wanatumia njia kwa mara ya mwanzo wawe waangalifu zaidi. Ngi Commandant Ndungu ni ugite matiri marahota gwikira mukonde namba ya arutwo aria marari mbathi-ini iyo no mihango ya gukurana namba iyo ni kwanirirwo maranirie na urugamiriri wa thukuru ucio. Ehitukiria aria marahuthiraga barabara iyo nio marateithiririe kuhonokia arutwo acio na kumatwara thibitari-ini ya Kabarnet. Tukio kwa nyumba tukijidhahirisha tukasikia watoto wana shout sana, tuka rush tukikimbia mbio, tukasema wacha tukuje tuangalie ni kama ni accident ama nini nimetendeka. Kufika hapa hivi tukaona watoto wametapakaa kila mahali kutaramuka hii mtaramuko ya pande huu. Na meri acio atatu riwigetwo nyumba-ini ya kuiga meri ya thibitari ya Kabarnet. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Mbataru wa Mwangi.